HAD Minister Sumronghang Riswam Parohini Sose Self-Help Group Aterangapan Suri Thongkebachek Kirong. CAA pen EIA in Thanangchi Pusi AASU Karbenglong Aru Kachiso. Arko ni phai inko ranar keparni rangsna sarpo anongai pajarpompo. Kardom Adap Abirta long penili sami jilhan sepi non arjik tha Birtang tonben. Assam CM Sarbananda Sonowal pen Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma tumben kapang dakpon Swami Vivek Ananda Assam Youth Empowerment Mati Riswam Scheme pen check keronamai dongkamukam vaisong pathok lamalong padupon. West Karbenglong Deputy Commissioner Ahimpen Kapaterpipon Bangso check keronamai long Alhi Sarpo Amanpen Assam HAD Minister Sumronghang Chitonglun. Bangso scheme pen Assam Arlokedo Lakni Ariswe Jangatumaphan Panong Ponsi Inut pen Suri Phoke Patangka Panong Ponno Swam schemes kelong abang Putin Ariswe Jangatum Saike Klem Penajok Kapachang Thora Kronganat Kingkam Kapache Georgia Phan Kachetonglun Alohi Sarpo HAD Minister Ronghanga Sanghopen Than Pachinipon Bangso tangka kelong abang Putin atum sitami methang ali kavipin asai claim player kacheng thora saya muki claim pon anatsi kengkam chejornang chiputa HAD Minister Sumronghang pen mayalong than pachini pon thu anta amuri kela takar biang long arata long ke do kar bi arata ke kar biang long masi ko papi tahela lahai se plak na ini to dak karbiang long ami karbiang long baki guys ami karbiang long baki amar majok kuno medabet thakibo na te konobai kom paise konobai beshi paise hetu hobo pare kintu jikai jane pabologia এইকেইজনে পাবল মই Assam Sarkar pen Bangso Swam Scheme Kapajar Panalong Sarkar along Chokomar Kedotum Kachodeng Dunja Ranamat Sevi Puta Mayalong Pangdakpon HAD Minister Sumronghang Alohi Sarpo Aman pen Kachitong Dona Mayalong MLA Dr. Mansing Rompi EM Rup Singh Teron DC Syed Iswakor Heman MAC Pawan Kumar Lapen Rina Terang Piatum Chitong Dunsi Mai Ing Samjin pen Pachon Pon Alam main ke employment atau kebiasaan mungkin hari sudah jangan dia dunia opportunity lapu coklat macam dama muat kerap dun ipi ke pajir ini rilo dia anak itu hapun itu hok ke baral tumakan kusi kami angkat so cover coklat macam dama bagi ham ini tu VIP atau non dalam ikol si cover PG kusi curi rilo hapun cover apa pakhali ham si tabak saya especially risoi yang tabak pinsor nusul tapi yang penolak tak muhilah orang ekoran lagi di bawah kita salam lagi apa ini grup one teman saya langsung risoi apa tak ini saya langsung kira apa Dong kamu kampen kabon militi sopi lapan rong trok sipen wiki be Karbenglong live Citizenship Amendment Act lapan EIA 2020 anparta Assam Accord Clause 6 along kejong do an pachun ponang jipu puthak dipu arong sopi along AASU Karbenglong aruatum metheng tompen armu kachijeng kachesong hon police atum nepon lam BJP Sarkar ke pen Assam mate nihang nirep hawar along Khaibar matumaphan lang plot pen Citizenship Amendment Act CIA 2020 lepen Assam Accord Clause 6 along ke jongpon ason do an pachun porang jipajok kedamta penanganan ningkan pen All Assam Student Union adum nang chesong bom bang bom lason thak si kedamta ngarko ni phaingkar rahini arni AASU Karbenglong District Committee atum peta dipu semso sing inti miraberi athengno along me thengtom armuka chijeng paduponsi kachesong padupon
ASU Karbenglong District Aromaipu Surgeon Hansepen Kijalung Bangso Metengtom Armukachi Jangasai Kidenghot Narendra Modi Kichari BJP Asokarapan Pinrem Ponsi Prab Jimpen Citizenship Amendment Act Pen CIA 2020 Puthot Chen Thunangji Lapan Assam Accord Clause 6 along ke Jongpon Ason Doan Pachun Ponangji Puhai Hoya Puthak Kehang Paduponmo Bimorsi bini, Narendra Modi ke lang sibuk kapolai lang sepen, hitung kaca solang, administration dah hinpen, kami tu nak kau, alang kapolai Indonesia nak pilih kami nak kau, alang kau si asal marga mata muka, lapan ke asal ekor, lapan ke EIA 2020. Alang tak pawan ni jadi bol sudah me alang ni. Modi सरकार pilih ke alang ke alang ke. Lagi okol election bagus sudah. Abang bala pale. Isu ke orang asam masuk tu. Lagi tu orang. Kapre ke suruh ke. Bantuan election lasi. Kacesong hot ke outpon crime meeting tomta police atum thidun lapsi nepon naplong. News report Roshan Hanse Karbenglong Live. Non kebangji ar koi ni phaing koi ranar keparni tara langso singmirjeng achotailong ingdeng kep rangsna sarpo anongi kapajar ponjepan Karbenglong Autonomous Council Art and Culture ahinpen kapangda Karbia khaipenta lunkan anathu kangthor ponjepan anikan wang asan thak thaksi peningkan de thotami Karbenglong Autonomous Council Art and Culture asai kama hinpen pater piponsi rangsna sarpo anongi kapajar ponjepansi chisik potanglo Kedamtang arkoi ni phaingkoi rahini ani Rangsna Sarpo Cultural Center along Karbenglong Autonomous Council Art and Cultural ahinpen pherangke amai kapadohot iam rop sing teron kaning jatengke anikan wang ason thak thaksi peningkan lethotami ingdeng kep aparman Rangsna Sarpo anonge non kebangji arkoi ni phaingkoi ranar kebarni si taralangso singmirjeng achotalong pajarponpo bangdan man kok alam fikir sonilo an kanwa sama thak pining an keng deng keplo na sa ko so anong ika pajir asang deng non ka bangji ar pajir lo tan ko dan kep sing mer deng anong plantara dang song si betu ponpo pining abangga botamo si betu lo tan so khang ke dai jo sing lo to jong si lo ta pining abangga da kado we rat ta pulo si mi da ta lang so sing mer deng klamong si Mana itu pada pompo tarik pon ket apa je klub. Aswa sayang dengan long pakai itu kan Benglong Autonomous Council CM. Saya bisa poman po lapan cepat pon no lapan. MP apa bang itu cepat lu itu yang song sini itu dapat long pon lo. Sudah tangsi kan Benglong Autonomous Council long. Kaya pon Chairman, Deputy Chairman EM dengan si ketika kita itu sudah pon kan Benglong Thank you for doing itu MLA saat nanti jangan punya pan pada pagi. Jadi dah kaunselong reklam pon ketika dia sekerja tu ada kita papa pada pagi pernah mereka pantai. Bangso nong ekapajar amailong aluhi sarpo aman pen Karbenglong Autonomous Council CM Tuluram nong hanga phansi chophaponno. Lapen man peng pen MP Horen Singh Be Karbenglong Autonomous Council Chairman Deputy Chairman Pendanglong EM MEC Anparta penangan ketheki dinga tumaphan chophaponlo lasi hala bangso arni anutin abang pu abang phiatum setami mithang jutang jubat lunkan anathu RDP pen kachitodun pedje phansi chuning riponno puta EM teron asanghok pangdakpon News report Roshan Hanse Karbenglong Live Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment Scheme Pen Kedamtang Arkoi ni Phai Ingkoi Rahini Arni Dipu Taralang Solong Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ingpu Ponsi Risu Ejang Abutung Atumapan Kecheng Si Aparman Suri Thongke Batangka Kerap Kapajarpon Kedamtang Arkoi ni Phai Ingkoi Rahini Arni Dipu Taralang So Karbi People's Halalong Assam Sarkar Pen Kedeng Ponmi Swami Vivekananda Amen Pen Riswam Scheme Kangpuamai Padopon Mailong Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aluhi Sarpo Aman Pen Chitonglun Manpeng Aluhi MP Horen Singh Be Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Riteshing Hi Karbenglong Autonomous Council Iyamatum Prodip Rongpi Mongol Singh Timung Amar Singh Tiso Pendanglok MEC Atum Anparta BJP East Karbenglong District Amaipu Dhon Singh Teronatumta Chitong
Karbi Anglong District ADC Chandra Dhwaj Singha Ahin Pen Mai ke pha alam the Klar Dak Pen Rada Tumapan Pachini Pon Det Penapi Kachetong Don Manpeng Alohi MP Horen Singh Be Lam ke Jai Pona Tenke BJP Sarkar Atumke Rong Robajo Towar Me Lang Avar Sai TP Lapan Kapaching Thorpona Saile Kedeng Bon Chot Kali Lokacharli Ari Soy Jangatuma Phanta Amethang Akingar Kongpen Kacharjap Thek Jiaphan Kenang Sotte Mathaponsi Pini Arni Assam Sarkar Pen Swami Vivek Ananda Amen Pen Reswam Scheme Ingpuponsi Assam Along Realong Kedo Ari Soy Jangatuma Phan Kang Thorpon Jiaphan Tangka Kerap Piponlong Lopusi Thanpon Halapu Alohi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ranghang Kaninje Ponatengke Assam Along Realong BJP Atum Sarkar Chari Ponlo Pupenke Penangan Paching Thorponlo Lasonsi Karbi Anglong Along Realong Sitami Karbi Anglong Autonomous Council Along BJP Sarkar Chari Ponlong Lo Pupenke Diphu Arong Sapi Kapaching Thorpon Lasonsi Karbi Youth Festival Katalon Ponver Avaikang Taralong Solong Sitami Krongni Atawar Kasalam Pon Penchenglok Penangan Kenang Sodasai Kiklem Pachon Ponlo Pusi Ningje আছে 4324 বেনিফিচিয়াৰি পাব ফাৰ্ষ্ট আৰু যে কিছুমান লোন লৈছে লোন বিলাকত তেওঁলোকে লোন যদি ঘূৰাই দিয়ে তেওঁলোকে পাব মিটিং লিষ্ট আছে কিছুমানে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ এটা গ্ৰুপত 10 জন আছে কিন্তু দুজন লোন লৈছে এই দুজন লোনৰ কাৰণে বাকিবিলাকৰ যিবিলাক স্কুটিৰ দাম কম এই স্কুটিৰ দিওঁতে ড্ৰপ কৰা হৈছে গতিকে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যিবিলাকৰ ড্ৰপবিলাকক চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ যিবিলাকৰ আছে বাকী দুজনৰ যিবিলাকৰ বেংক লোন লৈছে তেওঁলোকৰ বেংক লোন যদি ভাৰতী দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক যিবিলাক বাদ পৰা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক চৰকাৰে Swami Vivekananda Reswam Scheme Benajok Karbi Anglong Along Kedo Ke Ongdung Ari Soy Jangaphan Tangka Suri Thongkepen Kipipon Pangcheng Ponsi Suri Phokepana Keda Pajer Ponno Lasi Bangso Scheme Pen Avar Cykelong Do Natum An Kecho Phalang No Nera Ale Kachapalong Japhansi Bori Pon Rentinang Poputa Kachonungri Padoponsi Riso Ejang Abutung Jasimet Self Help Group Atomaphan Suri Thongkepachek Pajer Ponno Diganta Terran Report Karbi Anglong Live Tadi pinya Adap Abirta ke lepas sekang tonik lo, demi thakmi kardom.